mah hiji kana gitu. Sudah tuh jam 3 jam 4. Aing jalan si Iwek sendiri. Hehehe, gue jalan. Hihi. Jadi, ya, sahur. Yo, sahur ampun harese, juara udah kena. Ngebarang kayak gitu sare teh. Si Geri di sarwana. Saya udah dari sahur ya. Lah atuh mau kelak mau dari. Aing kudu keneh. Aduh. Terusnya sarena. Ya Allah, tolong. Ganggu aja. Amsani, goblok, kau udah aing dengan langi yang pieu teh. Ganggu aja. Mana di mana? Tuh yang kemana? Yang enggak aja aja. Kamu? Emang sore lagi tuh. Ya. Mana sih bawa nanti kayak? Baik. Astagfirullahaladzim. Amsani bener. Dasar kayak warteg kita balik ke gawean aing ya, hilir nangka. Dibawa ka mana sih, Bo? Kalau gawean aing ya, aduh. Pakai jam sakieu geus sahur cenah. Cai arasak ka warteg ge ah. Cang dipasak atuh ka warteg ge. Ada? Goblok si Amsani. Ganggu aja. Ada aing. Ya, udangan ya. Siap. Ya. Lu balik jauh lagi atau 3 jam sana itu. Oke, kurang di Kayak mau sasahuran udah. Oke, kurang di etakeun ku bedug. Sahur ini beneran Naon Geri? Astagfirullahaladzim. Ya. Aduh. Anjing. sahur enak beneran tadi nggak ada ngeteh nggak lewat. Sahur. Ayo bro. Tadi ayo sahur. Kalau berarti ya aslinya. Aslinya. Ada ya. Orang boga sahuna Mana bos sama tuh? boga. Tapi sama kamari. Lu kamari? Sama emang aing soang anjing. Aing ke campur endog lah. Tapi aing boga mie tadi. Asik. Mie menu kamari kan. Anjir. Teu kenal sarua geuningan. Untungnya aing boga stok ya. Tadi pembagian sama sahur. Amazing. Alhamdulillah. Sahur ya. Ayo Baik, saya bawa antepun lah. Pusing kalau bedangkeun kali gawean aing-aingnya. Emang naon? Yang di roe. Udah sahur. Sahuna bawa bea. Kasih tabuk sahur nih. Subawa juga udah puting. Sunang sare. Ada tuh Udah wae. Aduh Nyaan awalnya teman urut. Emangnya. Wae tuh. Minta tuh Ya, nggak wae aing mah. Asik, ngomong aduh. Nah, ada aing ngajar aing. Lahu memang euy. Hanut ke. Pokoknya gantian ya, ya. Hah? Enggak ada dur gantian. Ada nyuwun. Bukan meureun. Ada. Aing cai lah, cai. Ya kita aja lah. Beding. Mun Nah ditutupan? Bea. Astagfirullahaladzim, mana bener-bener keterlaluan. Poho ku aing karunya teh nya. Aduh, poho. Aing mah. Bea, Bea, ke diam-diam lah. Kan luhur aing mau. Ge,
tong atuh batang ya. Coba. Bau. Hah? Bau. Ya lah. Hah? Matakan lah. Ayo di durian. Oh. Puas. Masih bawa nyamper tong udang ya. Alhamdulillah ya. Sahur hari ini. Nuhun aja. Kuat mon ya, pakai maghrib ya. Kuat. Hmm? Kuat. Ada kan masih bawanya ngetok? Tolong diudang Ah, buka. benar ya, cek orang tadi ya. Oke. Nah. Elah, sahur. Gimana sih, pendiri kita mau ganggu. Ya, banget. Sahur penting. Uling naon ya, euy. Wajir, pizza euy, pindang sesa. Oh ya. Cairna ye. Iya, pindang, orek tempe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabar aku deh. Yo, bos, kali mah. Atuh paingan keberangan ah. Sempurna ah. Yang kucing gimana? Yang penting mah niat. Nawaitu soma godin an ada ifa di sayur Ramadan ini sampai taala. Amin ya Allah. Ayan apa lagi ya? Pecing wah. Indang teh pindang sisa kerucing.